باش گهدار و تماشاوانین بویر اف ام هون بخیر هاتنا دخلک نودا ji bernameya pêvajoya koçberekî ku em serpêhatî û çîroka koçberekî serkeftî nas bikin. Her çarşem ev bername wê saet 6:30 êvarê de bi şêweyek zindî bêweşandin. Mêvanê me yê îşev pizîşkê Kurd Azad Neccar e wê ji Swêdê mêvanê me be. دما تا خوش به دکتر آزاد تو بخیر هاتیه برنامه ما. دما خوش ساغ بن امر دریج بن. سپاس. دست پیکی پیروز به سرکفتنا تا دکتر به هیویا سرکفتنین دن. گلک سپاس و در فتح به گوام پیجیشکی کرد آزاد نجار جنیز و ناس بکن ناسنامه و. آزاد نجار نابه من از خلک زاخوما و 25 سال از السويد جیم از من کلیه پزشکی المیسل خلاص کری سال نوت دوه و از 20 سال 22 سال پزشکم السويده الگل کار من یه پزشکی من شغل داهنریا کرد من و دلک پروژکت چیکر دست بکر بو چیکر نا دلکی دستکش افنه که امید کشتینا خوناغت دماهی که وی پروژکتی دا. بله. افتمنک دریج تو دوری ولاتی خواه هریما کردستانیه تجیان خواه لسویدی بوراندیه ام هنکی لسر جیاناتا لوی ولاتی جی با اخوین. درسته. بله. تو هنکی جیانا خواه دمات السویدی بود تجمر با اخوه دست پیکاتا لسویدی تجاوا کر. سوید باجره کی پیشکتیش مجال تکنولوژی دا گلک مجال دا و جا اختماتم صد سوید نوتو پنجه بی دست بکر ام زمان سویدی تخوینی و زمان سویدی 3 سال حتی 4 ساله چو ما خان الگل هندی جی ما امتحان کردن امتحانات پزشکی البیره دام بزانن ما ام دکترین و ما خواندی دکتراتی پشتی هم خلاص بینش خواندنی ما دست بکرم شول بکم الخستخانات سویده دست بکر که دکتره کی به اختصاص دست بکرنه بله. مقیمه کی دوری پشتی اینگه ما دست بکر اختصاص مخواند مجال جراحه مجاری بولیه دا 6 سال اختصاص مخواند که من بورد سویدی هی اسنو که اخصایی ما واس وقت بيجن سينيور كونسلتنت يعني بلنترين اختصاص السويدي مجاري بولية دا جراحة مجاري بولية دا مني هاي بله. القلبي شولي سال 2000 من دست بكرة وشولي تشيكرنا دلي دسكش وقال هردوك شولي بيك بكرة جانو كا عندك رجع شولت كم كبستيش الخستخانة هندك رجاجي شولت وبهربتر جا شولت كمل قال بي بروجكتي والقال ابحاث بي بروجكتي وتشيكرنا دلي دسكش بله. جانو كشولة من فرمو. بله دکتر. جبو چه تدخواست قد دواره نخوشیات دلیده به بسپور جبرگو جراحة بولية جي بطريقة جراحة بولية جي قال خوشة وز قال حجت كم وزهر بدام القال بس از بو داهنری از زیرکم بشوله دست خو از گل زیرکم و جا سال 2000 هزرگ بوم چی بی از که بی دستکش چیکم پشتی من دک برنامه السويد دالي دانس بحثا چوا و اعضاء داخلية ميكانيكي چوا تشيت كانوا العالمي بله. جابوا من مرق چی بی و گلک جی و
خواندنا وقتی متخواندی الکلیه پزشکی من زو مرقه کی پتر من بحثا سردلی متخوان و تعایلا مجدا مکره خالك بي او جي نخوش دلي بي و جاز قالك بوي ام ايجي بي ونخوش بي كبتشيك بي و نسخ يا دلي بي بجا دل بي تشتكي تايبت بو مراستي مش بتشيكاتيه وقت اس بجا چون بين بزيش بجا بو من قالك مراقك تشي بي اثر دليجي شولكا بله بجا گلک جبرن دي من افدو شولكرن بله گلکی باش دکتور وەکی کوردێکی تەخواندنە خوایە تەندروستی لە زانگەها سوێدێ بەردەوام کردە. دەخوازم بزانبم تە چاوە ئەف قۆناغ بسەرخستیە کی بوو ئەلیکار بتەڕە. يا يعني السويدي سيستم هي سيستم وقت مرو دكتورة كتير نشاطك دي سيستمك مرو توي سيستم راشته وامتحان تاينو زماني هاي مرو بتخوين بشتي خلاصت كتا نوان امتحانا مرو شيتن بخازتن بشتا خسته خانه شول كده جا اوه بهربتر او دكتورة كردستاني هاتين وحتى دكتورتش مش عراقي هاتين وش سوريا دكتورة ثانية بهربتر حمي قالك ناجح بين السويدي ونافيوانا قالجي يداركتي چونكو فيزيشكي يعني كوليجة فيزيشكية الواجري ما مستوانا قالك باشا بله جمع چیز احمد ندیدید بی تشتید اما سن مشی هم شول بکین و شولکی بچین ببین اخصائیت قالك زیرک مجال خدا بله کسی ئەلیکاریات تا نەکرد وبكرداجي دکتۆر؟ ام بله قالك هاریکاری نه یعنی سانی السويد سیستم هیا سیستم خواندن تایبته سیستم کاری تایبته يعني ازت مالك دانم ام قال دكتور ام سي خوش كبريتنا ديجي دكتورا ومبراك هي دكتوره وبروفيسوره وجي مجال نسخيت مجيد اوج بري ماتبي اوي صد صد هاري مكر مروف چوا بشتت سيستم السويد ده بجا صد صد هاري كرن ويسته ومروف هاري كاريجي سوباسه بس يعني السويد جي سيستمك باشه يبوي تشتيدا فعلا مروف بشت سريكي ومروف شو لخو بكتن بشولكي باش بله سەرکەفتنش بۆ تاوش بۆ برایەتە دکتۆر ئازاد. هر ساغبن دخوازم ان شاء الله هون هنکی لسر پسپوریا خواه لاواز تکچونا دلی بآخون هون یکمین لسویده و چارمین لجیهانه چه جواز لرخوه هبو دناس کرن و چاره سر کرنا به پسپوریه ده يعني بحساو دهينار دل شكلنا دل دسكش بله وانا بحسا ابدلام تشيتكين او تايبت الحمي عالمي يكم بروجكت السويدي في تتشكرني بروجكت سيال الاوروبا وبروجكت تشاري الحمي عالمي بس بروجكت ما ابدلام تشيتكين بتايبتش يدي قالك يعني جوازه تشتي جوازيات تدا ام هر هولدين بزانين شوا طبيعي شوا شولت كد شوا هادي تشيكني ام وكوي كي اصطناعي تشيكين جادل ما يكم دلا دو وزينة تدا ودو بطينة تدا يعني چار بارچه بروجكت دي دل دي همي دو بارچنا بس ياما چار بارچه خوينينا وكي دل طبيعي شلويجي وكي دل طبيعية صد وقت عمليات أمريكا ما تشيكري سر حيوانة سر برخا مديد يعني شوا شولت كتن بشكل كي قلق بار عندك ميزات ديجي بدلي دهين بدلي هني حمي اوتوماتيكا يعني بخصوص زانتن چند خوين بيشتا دا بال بدت بجا وقتی چین سینگه چینی نسینگه حتی نکت حیوانه دا ام جهازی ود کین خو دلت قطتن بجا دست بید کتن خوینه پالدد بله و تمینت که حیوان چند پیشتی خوینه هنده پالددن
جمع تشتكي أما تايبت يعني حتى دلدي ناقهنا نيفا دل ما تشكري مجال التكنولوژیا و مجال کاربینا و جبر هندي دكتورة تم قالوا شو لتكين واخص يعني او باحثة تم قالوا شو لتكين قالك تجعمت كن وقال جيب مرق القلمة شو لتكن شكو زانن دابت بتا تشتكي مازن قالك بو علاجان ساخت دلي بله وام قناغت قال جي باش ام نكت شو بله دكتور أبتا بحثا جواز دنا بروجياتا بروجيندن لجيهاني بله بله لي أتخوازم برسا كي دبكم للسر تشخيصات تاج دلي لاواز إنو تشاوايا تجو داهي دنا برا تشخيصاتا ودكتورين دنهنا دل لواز بتن وكي يعني دي نشد دل خويني بال بدت بولشي جاوجي قالك جورتين شار جورتين جوري عول وجوري دوي وسيوية شاري جوري عول جوري عول ودوي روشت نساخي درمانا شو اللي دلوي باشتر بكتر هيلة زخت سر دلي كم تركت دا دل قايم تر ببت وقت جوري سيه جي مروشت بدرمانا باشتر بكت بس بله جوري چاره نه چه درمان ایدی پیدا ناکن لازمه دل بیت گهورتنه بجا بهرابتر گهورنو که دلکش ایکا مری راد کن اوید شنی مرین هیش الخسته خانه مرین و نساخی قبیل کری دلوی بچینن سینگی که دیدا راد کن که نسینگوی نساخی داد دا پیش دلوی و گریدن اوید بجنه هارت ترانسپلانتیشن اوه gelek ameliyat başın و نجاحت وانا قال باشه بس شيء افدلت هني نينا يعني مليونة نساخ بيست العالمي حفتزار دلبتني هنا حفتزار عمليات بتني هنا جاب هزاران نساخت مرن شكو دسوانا كبدلكي دلكش مروفا كراكم بكنسيني وانا جاف بامبا ما تشيكر دام بهيلين هف نساخت هني نمرن يعني دا بدي هبت افدلا يعني نمر شيكتن وكتسينج نساخه دا جاب في الشكل دا اما شانست نساخه زيده كين بوجيانه دا نه بمرن بجا خاصة نساخش 6 سالية و بله وان عمليات دي بيجن ايدي تمازني بعمري و ام دلكش نساخه كيفاكين لازمه بكين دلك جنج دا تو 6 سالي جا قال 6 سالي هيش جنجن بس نشن يعني قاني قبيلاكت او بريزيج دابا بجا افدلت هني افدلام تشتين دي بوانا بتن ريكك دي بشين بيجين جانوان دريشكين وجانك خوجي بيجين بله بله حطاني آنها وچند دلي بشاز چيكريا دلين صناعي أبا حطانو كساكي ما اختم دست فكري بروجكت حطان كما 11 نمونهش في دلي ما تشكري وهر نمونه که اختیم چیت کنم تشته باشتر جف ثانی تشته باشوی چی و تشته خرابی چی بجام هر نمونه کنی اموی دلی باشتر نو کم گشتن دماغی که یعنی ام نپیوسته دی بتر دلی باشتر بکن چون دل کاروی گله باشه بله سركفتنج بوتا دكتور أمينة بركة بتشوك بستينن وفقرن برسيخوا سر چاله من جار كدن ون بخير هاتنن جهدار وتماشوانين بوير اف ام دوی خلقا نودا برنامه بيواجويا كوچ بركي ميواني خلقا ما دكتور آزاد نجار جسويد مريا جار كدن تبخير هاتيا دكتور گرک سپاس چمن مشکل سلام تو يكمين بيجيشكي كورد سركفتنك مزنج بو تشكرنا قصور القلب دستخه جبو بيكي تشد بيجا وهستيتا تشبو
زانی است که کرد گله خوشه بو من ابشم تشتک واساز درز بکم ولاته کی اورپی و نه ولاته می يعني متهاتين فيري مهوان بله وافتشتاجي قالك يعني بينغافكي نسانا هيبي نسانا هي حتى نكجي يعني قال خباتي ازدكم قالت واسطم قال شولتكم عندك رجا قارك ناس 20 ساعة شولتكم سريك عندك رجا من بستيما داز بشم في بروجكتي بيش بيخم بروجكتي قال مازنه قالك تشتتي داين اش ابحاثا اش تشيكرنات دلي اش تكنولوجيا اش برنامج دلي اش مواد امت تخينا دلي دا تجربة سر حيوانات بحمي قالك جهد بيشه قالك آستانه بس چیه وقتی میرو هزريت كتب نساخي كان نساخ قلنا بله وقتی دلوی رات واستت آنجی نشد شو كت میرو ادیپوی تعبینا حسيت میرو زانتن هزيت تشتكي مازنت كم بو جروبا كي مازنش خلكي دي نجاتن او دافع كده تمرو میرو بشتن خبات تب كده 20 سال سبي مشروع شوارد كم مشروع نجي بيويستم 2 سال دي 3 سال دي جا سر کار بکم پشتینگه ایشالله هم دیگه اینه نتیجه دمایی که دست بکین سر مروفا دلی بچین إن شاء الله. بس دخوازم من بس کیفم خوشه چون که امید بنگاوید باجرم بورین و خلاص کردن یه تشتت مرو دویجت نوید چکی مرو جترسا او خوناغم همیشه خلاص بین که بله بس هم خوناغ دمایی که اتماین هم هیوی دارم از بشم و تشتی پروژکت خلاص کم در ساری نساخات کم بله حيا كيجان بلاي اف افراندن دم ضخة دل دكارة تمني مروف دريج بك وقالوش بو حمو تمنان دبا أبا دي حمود تماما بالتسنيد بتشيك نيد قالك بتشيك بس أمل يعني يكم دل أمي تشيت كينا بمازنانا بس بيش دينجي أمي محاوليكين حتى دلي وصل تشيكين بتشيك هاجي تشيبتن بله أبا جي حمي مروفانا شاند بعمر بت بس يعني بلي بتشيك جبت مازن 6 صالي بت 20 صالي بتن 8 سالی بود با همی تمنی دیدی چه بود بله حيا نینا چه بله دكتور چتش نینا مروی چتش نینا دویج نه بوی مروی چه نابتن می واسه چه کیم بو کفت حمیلشا بله حيا كيجان بلاي قوم تمني مروف دريج بك اف مضخادل و سكيم هيش حمية بحاسة خلاص نبينا يعني أمنك أم محاولات كين طبعا دلت يعني دسكش يعني موتور إنه وكي بيجني يعني تشتت عتلات دهين تشتت ميكانيكي او نا شولكن حمي عمري يعني او هر پشتی دمكي او تشت پارچه لازمه بينا گوهرتنه بله بس نكت تكنولوجيا اوروبا جلك بيشكتي العالمي يعني مادات باشتر بين موتورات باشتر بين نا بساني نا راستن جامل برين يعني جالك صالة بمينة أستو كناش بيجمت چند صالة دمينة حتى ما تجربة نكري صدا بزانين چند صالة بس يعني هر هندك صالة مينة جيان عمري نسا خادرش كد مش تيجي مروشد أوي دلي بقورت أفا دلك دي بكتت سينجي واندا دا هندك صالة ديجي مرو بجي روجك مرو في جانب التنساخ كوسا جالك بس روجك يعني البيري بيجن هيفك تجانك بدي نساخك عري دريشكي أنا بينغاوكي جلا مازنا بله وبوي نساخي جاهي دارم عم بشين نب هيفك بهيفا بصالة عمري وان دريشكي أباجي خلال 2 سال دي ازيشم في برسي بدم بصدا صد أبدل هني دي كان دي شيت كارب بله جبو دمين بيج بروجين تهانا دكتور آزاد خواستكا تهيا قوت فاقري والات وفي بروجي اختراع خوا بخورا بيني والات ثاني يعني كردستان خونامية وصدي صد يعني أسويت اشتدي كم حتى انه كان تطوير كين مشروعي وهش خلاص نبيه هم يقونا غيتي خلاص نبينا بس وقتي خلاص بتن يعني صدي 2 مليون از این مبو ولاتي كردستاني
بس لازم رو سرشول بكجي واسبيش بقولت يعني هربي قلت يا سامة دما أي جامعة أي مؤسسة الكردستانية بشارك بدها خازة كيف كنت از بش ميري بحثا فسلجات دليل بكم بحثا فلسطيني بكم بحثا وانت بكم از حاضرم حتى هم بشين از حاضرم بارشال ويري جي شيكم يعني از بحمي تشتي حاضرم بولاتي ما شكو خونا ما الولاتي خوشول بكي وزي بله هر جواكم گلوروژک هیا ام بپیزن گو پیجیشکی کرد آزاد نجار خلاتا نوبل یا جیهانی دواره تندرستیه ورگرتیه اف هی بیل رخوه هیا تعيش جائزة نوبل طبعا هنا يعني وان جائزات دن بو تشتت جالك مازن ما بيجي تشتكي جالك مازن العالمي دا مجال التكنولوجيا دا جا هي بدارم افتشتت شبتن وبيجي لجنة هنا لجنة جد جرين كاكيش بروجكت دي كيش داينر انجي باحث دي جائزة نوبل ورقرن بس ام خباتت كين شنيفا دلي خوب و دام نساخا خلاص كين ام نساخا نهيلين جنوان خلاص بت و بمرن بيجا أبا جايزة ماسترين أبيا يعني بجايزة بچه خلات كيربت نهندي وي خلاتا مروف بيت حستن وقتی مروف نساخه که خلاص کرد ایک نساخه خلاص که مجیانه و بارکش همی جایزه نوبل و همی خلات عالم ماستر دیوید بومن بله و دخوازه منه ایشالا زیوکم ان شاء الله شیرت و جوان کرد را ین بری خدانه کوچبریه چیه ببوره جاردی پسر از مگلی نبی پسران بله شیرت و جوان کرد را ایگو بری خدانه کوچبریه چیه اون چی شیرت الکوچبرات کن تزاني يعني وقت قالك مهمة يعني مرو يعني هر جنجك هر خورتك كرد هر جنك هر بياوك يعني لازم خواتب كن يعني مرو نشيتن تخارب بشول نكت انجي نخوينت انجي يعني تشتكي وقت خوب تشتكي باش نخلاص كت وقت مهمة وهندي وقت تشد او وقت نايتبه جا هي دارم يعني مرو تشتا بخوينا انه كاجي يعني عندي انترنت هي عندي معلومات انا روشت سر حمي تشتي الدنيا دا بخوينا وحمي تشتيجي فير ببت وسر شول جي بكت جاس السي في دارم جنجت مواب كن شكو مدبيتن ولاتي ما ولاتكي تايبت بنمونه بو حمي عالمي بزانن ام كرد بروبت قالك حش خاندنت كين وقال حش علميت كين وام قالجي چلنگين وام زيركين بله انشالله جاب تشتدي چه بته پیاما پزشک کرد نافدار آزاد نجار چیه پیاماته ثاني يعني بروجكت خلاص بتم سيزرت هي في دارم جي يعني حمي كردستان مدرس بتنا بجي تشتكى قالك خونك ابو محمية ومن دو بتشيجي هنا بتشيجت مجاز عائلة من خوش كبريت من وديك من وين من يعني حمي سي دار محمي دنيا وهفالت ما وحمي سر فراز بن وعمر دريج بن ام بشين بوانا تشتكي باش بكين وحمي خلكيجي وحمي مروفت دنيا دا اذا مديت يعني تشتكي بكم خلك بشين باش بيجين ومرتاح بنبت خاصة نبت بيشتي دلك وصاج بيشتي جهازك يوصل بله گوتنک و بخير هذا بخير بحمي خاله بخير بحمي خالكيت بيت أبى تشتمل بيتنا بله دکتر گوتنک و هبه ام برنامه یا خوا بداوی بکن شابو برام قولي نبي سرا گوتنک و داوی هبه ام برنامه یا خوا بداوی بکن دکتر نعم جالك سوباز بو مهبانت بو أبو برنامج
از گرش سپاس بو او خلکت خود دنا و برنامه و کو افکات گلمه بین ویدمی و ایشالله جیم هر دمت خوش دار گله گدو بین از حاضرم جی ای کات و ببیتن چاپی کتن از حاضرم. بله گلک سپاس بوتا دکتور سرکفتنش بوتا و جبو کاریتا و جیانک خوش بوتا. امر دری بیشتر هر ساوی. سپاس. ام به ویرانگی هاتن داویا خلکا خام به هیوین نو دمک خوش مردر باز کرن. سپاسیا هر کسی گل ما گهدار کرد و متما شکر. سپاسیا میوانه خود کم جس سویده دکتور آزاد نجار. حتی جارک دن چارشمک دن بمین کیف و خوشی.